kadi asapunika daging atur mina kadi demah sisi di mandra digelis mina kadi yang basuki raja ngerentekang daging sepawocana sane alus manis ban mantisana yen ning kedha sabdani deyang bataruduh dene cening maker sisi di mantra tuanak ibu koi dewa yen subuh buku kita nyan hidup ceningnya asung lugerah nah ani jani manir lakarjo asung lugerah ngicenin ri sejeroning pemargi dumadak situ okan ceninge mau urip ke jati mula nanging cening ledang ugi sakewalek ini kini nyendewa sama persi ada nyenane jani buku pangideh manire tetekening dewa gumanteni dewa sakejeledang ri sejeroning wi kenah idewone ya siada nyambung sinjo adelenyen buku pangidih manire tetekening anak buku dewa gumanti dewa sida nyambung iku manirene ya sidi mantra kadia sapunike inggian daging pengandikan ide
yang betara sakejo digelis minekati mahar sisi di mantra matur sanggup penyambung untat inggian daging ngatur minekadi demah resi si di mandra inggih pidaging nawegang titiang ratu sesunan titiang palungguh ratu gumantini titiang rarisane mangkin sumangut pacang je nyambung risejeroning kewentenan untat palungguh iratu rares nguncar aji digelis raris ni mangkin minekati kewentenan ni desang maker sisi di mantra ngeredana nguncarang ri sejeroning mantra-mantra sanije kalintang sidia riantukan kelintang luwih kelintang sidi kewentenan di desang makersi ni mangkin mawesana preside ingyan untat ide yang betara kesambung turmaning preside kewentenan ni kejati mula pisan